بله بریاره کو درکتی دسته هندرین رو بریا خسر باکور و رشلات سوری جبونا یکیتیا کردی هم ارینی دبینن چونکی herkes ved zanim qasedi inisiyatifek şoğlant ev inisiyatifa qasedi bangawazî ji bo hemû partiya kir gu yekîtiya partiyên Kurdî werin çêkirin û bi taybet jî em bêjin partiyên ku di ene kesê de ciyê xwe digirin. Lê belê gelek em bêjin dereng xistin ya jî gelek hincetê wan hebûn gelek hincet derdixistin pêş ji bo vê yekî jî em neşaşbin li ser wî esasî desteya hundirîn daxuyanî ku sadaya ku taybet ji me milli ewlekariyê de yanî dikarin vî mektebê xwe vekin û xebatê xwe siyasî bidin meşandin her wiha jî rewşên ku hene mesela em bêjin berê ku dawî li ser wan hene wek nêrînekî derketiye pêş ku ew dawî werin daxistin lê li gor nêrîna min li vir tiştek heye û gerekî mirov balê bikişîne ser hinek dawî saziya malbatê şehîda rakiribûn. Ev dawî saziya malbatê şehîda rakiribûn ez nizanim yanî destê eceba ev nêrînê saziya malbatê şehîda girt negirt ji bo yekî jî ez dibêjim heger nêrînên saziya malbatê şehîda negirtiye şaştî kiriye ji bo ku malbatên şehîda ev dawî rakiribûn ji bo vê yekî jî ez dibêjim nêrîna civakê divan mijara de pir giring e lê milletê me hemû îro di rewşa îro de ku em jiyan dikin و لگوری داگرکریا دولتا ترکی لسر آخا ما و د شر جهانی سیمین ده کو ام درباست بن ملت ما حمی یعنی بندواری یکیتی کی وسایه کو هفگرتنه کی گله کورت وری چیکرند به تایبت روجاوای کورسان ده و باندورا خل سر توای ام بجن هر چار پارچه کورسانه بکی کو ام بکار بن گله کورت به وی یکیتی خل هم بری داگرکریه بسکنیش بو وی کی جی احتمالک مزن ام بجن او رأيكسون او رد فعل برزيد درنا كفي بيش جبوكو ملت يكيتيه دخازه لي بالي ام في دخازن يعني اف انا كسيتي خواستن بيشتي في بانغوازيه كو انا كسي جريكي براستي جي دنگي يعني تشد بيجن جوي خو بده دنگي في ملتي كو اف ملتي اصرار دكه يعني انا كسي جدا فنك نزيق بوني خبر ده ويكيتيا جالي كورت اساس بكري بهذا التصريح نحن منذ البدايات نحن مع توحيد الصف الكردي والتنسيق فيما بينهم لأن هذا الضعف وهذا الخلل يؤدي إلى خلل على بقية المكونات وأيضا على أبواب هذه السنة الجديدة نتمنى التوافق ومنع الفتن ونتمنى أيضا أن يحل السلام والأمان على بلدنا سوريا وأن تكون روح المبادرة لكافة الأطراف لنضع يدنا بيد بعضنا البعض ونبني سوريا من جديد سوريا ديمقراطية تعترف بكافة مكونات الشعب السوري بلغاتهم وثقافاتهم ونبني هذا الوطن من جديد. نحن من البداية أو من بداية الحراك في سوريا وفي في شمال شرق سوريا كنا نطالب بتوحيد الصف العربي والكردي مع الكردي واليوم في هذه المبادرة التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية للمجلس الوطني الكردي نحن مرتاحين لهذه المبادرة لأنه نحن الآن نمر بمرحلة مصيرية ويجب علينا جميعا من عرب وكرد وسوريان وأشور أن نتوحد ونقف خلف قوات سوريا الديمقراطية